بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمام رحمه الله بماكي باب لا تسب الريح، باب دمل لا تسبوا وتأين الريح هندلو وتأين هندلو en yawti ɓaawɗo e damal ngal sakkitiɗen janngude ngal du'a du'eteeɗo fewndu wifugol henndu ndu. henndu ndun eɗen anndi ko tagu e tagoreeji Allahu tabaraka wa ta'ala. ndo Allahu tagi o waɗi e mayru kanko Allah tedduɗo mawɗo on golleeji ɗuuɗuɗi, wono soggugol duule ɗen, mooɓindira ɗe, toɓo yalta. eɗen anndi Allahu no waɗi ɗum e henndu ndun. wa arsalna riyaha lawaqih, Allah inni men wurti keneeli ɗin ko ɗi ɓannindiray ɗi duule ɗen, toɓo yalta e duule ɗe. no tawa e golleeji henndu ndu, no tawa e golleeji henndu ndun ɓannindirgol calɗi leɗɗe ɗen, ma ƴetta ko Allahu muuyi e leɗɗe goo, naɓa e leɗɗe goo, fiiyo dimɗe yaltu e leɗɗe ɗe. enen en no gasa en annda fii muɗum si wona no yiruɗen non ka humpitande sariya on, kono ɗum no tabiti. buya mon no anndi hadis ɓaynelaaɗo feri makka seenike madina, ko ɗum ɓe innata talqih ma tadkir. har yimɓe madina ɓen ko jaalornooɓe remuru, ɓe waɗayno ko wiyete kon talqih. ɓe jokkayno leɗɗe ɗen, ɓe ƴetta calɗi ɗeeɗa leɗɗe, ɓe ɓannidira e calɗi ɗeeɗa leɗɗe. hitaande nde nelaaɗo sallah sallam fernoo makka seeni madina, ɓe tawi ɓe wadde ɗum, ɓe lanndi ɓe konnu on ɗo waɗande ɗum. ɓe wii ko fiyo leɗɗe ɗen rimu. ɗo maaki hay son waɗaal ɗum si Allah no moyo ɗe rimu, hatta ɗe rima. nden hitaande ɗon ɓe ronki wadde ɗum, dimɗe ronki heɓaade. hitaande aroore nden nelaaɗo sallah sallam maaki fi'akuuji nguure mon on ko onon ɓuri anndude fii muɗum. ɓe kontini e ɗan ɗum no woodi ɗo selli ken no tabiti. hay ka dame figuhu son muutoyke on yiyay, si tawi goɗɗo yeeyi ngesa, tawi o waɗi talqih, mana o ɓannidiri calɗi leɗɗe ɗen, si tawi ko ɓannidirte ɗum haa dimɗi heɓike, o yeeyi ɗen leɗɗe, ko hombo jeyi dimɗe ɗen, o hewtoyay ɗum ka deftere fii figuhu ka remuru, yeeyigol leɗɗe. naam, ɗum ɗon no tawa e golleeji ko Allah tabaraka wa taala waɗi e henndu ndu. no tawa e ko Allah tabaraka wa taala waɗi e henndu ndun moƴƴereeji ɗuuɗuɗi ko hina ɗum ɗo. no tawa e ko Allah waɗi e henndu ndun boneeji kadi. wifugol woɓɓe goo ko ndu henndu halkira, woɓɓe goo ko ndu henndu halkira. fa arsalna alayhim rihan sarsara, nokkugo rihan asifa, e ko nandi hen ko ɗum walla asifati asfa. Allah no wondiri he alhaali henndu ndun e fewndu wifugol mayru, wifugol tiiɗungol. ko ɗum waɗi kenen Allah tabaraka wa ta'ala ta no waɗi moƴƴere e henndu ndun adda nden moƴƴere. ɓannidirgol duule ɗen, gorgingol leɗɗe ɗen, wifugol ko tawata hino wondani yimɓe ɓen e nafoore ka ɓalli maɓɓe, itta nguleendi, adda ko wiyete kon weeyo, welgo weeyo moƴƴango yimɓe ɓen, e ko nanditata e sifa ɗin piije, e ko nanditata sifa ɗin moƴƴereeji. no tawa kadi ko tawata Allah tabaraka wa taala kenen no waɗa e henndu ndun, no yamira henndu ndun,
addugol boneji ñabbuli no wawi wonde e hendu nun kene addugol lettego wano giiteli wano irtugol leɗɗe wano liɓugol cuuɗi ma ñortugol cuuɗi e ko nandi tata si faɗi piiji hendu ndun kenenta hindu wuli ngulendi soñjaydu ɓalli yimɓe ɓe no waywa yiite ɗum ɗon fof Allah tabaraka wa taala no waɗa e ndu hendu embere no o faalira embere hikma makko kanko Allah tabaraka wa taala jon noon yimɓe ɓe faamaɓe yimɓe majjuɓe ɓen si tawi woni bone ari immorde e hendu ndun mo Allah tabaraka wa taala hoddiri ɓe yenna hendu ndun si ndu wifi ndu bonni woɓɓe goo ko hay si ndu ruwini ko ɓe liiɗi ma ndu irti bullaari ndu ndiliɓi e hoore ko ɓe liiɗi ñaameteeji ma ko nandi en ɓe yenna hendu ɗum si ndu wuli haa feƴƴiti ɓe yenna ndu si ndu ƴetti yiite ɗa ndu naɓi ndu sunnoyi to ɓe yenna ndu e ko nandi tatay si faɗi piiji tawi noon ndu hendu ko musahara ko eltandu ko tagandu ko eltandu kayru ndu anda pus koko ndu yamirandu woni gollude koko ndu yamirandu woni gollude kayru ndu ala immanade hoore mayru ndu yaa hay nokku ko ɗum allahu inni ka aya je wa arsalna ko menen woni ko neli ko menen wurti wona kayru o naɓude hoore mayru jon noon si tawi goɗɗo o nela o yehi o yottinoyi ngal nelal mo yenni on fihi mo yottini ngal nelal haray ko mbo yenni ka haqiqa ko nelɗo mo on kono adi yennugol nelaɗo on wona e nelaɗo on nden hoyre fewti tigi tigi ko e nelɗo on yennugol ko gollakon wona ko gollakon on tigi yenni ko golluɗo on ko ɗum waɗi si Allah tabaraka wa taala o haɗi yennugol saayo la tasubbu dahar o haɗi yennugol hendu ndu la tasubbu rih o an noon wonɗo yennude on wona hendu ndun woni yennude go yenno on nden koye Allah tabaraka wa taala woni ko de yiltidi ko an wona hendu ndu waɗi hunde na hendu ndu waɗi immorde e mayru kayru ko yamirandu ko ma'amura musahara ko yamirandu ko eltandu e tan ko ɗum waɗi nde ɗo toɓɓere o addinde ka needi ɗo hinde mofti ka needi kono ko toɓɓere tawhidi ni ko toɓɓere aqida ni aqida on noon tawhidi noon goyno tawa e needi mana no jiyaɗo hani ne'orde hakkude makko e Allah tabaraka wa taala ko ɗum ɓuri mawnude e needi ko ɗum waɗi si karama koɓɓen no inni wona cheikhujo cheikh abdourazak al-badir hiɓe sarha yoga e defte fi neediji ɓe maaki tagaɗo julɗo no hani andude needi araniri ndin ko needi hakkude makko e Allah gomɗingol Allah rewgol Allah tabaraka wa taala acca yeddugol o maaki bi hada al itibar mana e ngoɗo sengo keefeero moƴƴuɗo jikku ala wanno moƴƴugol jikku taw ko atti kon koyo neɗɗo moƴƴu jikku hakkude makko e taguɗo mo neɗɗo keefeero ko ɗum waɗi yimɓe ɓe buygo e annda kombo woni marɗo jikku moƴƴo wiigol keefeero no mari jikku moƴƴo imo inni Allah ala taguɗo mo neminimo kanko keefeero on joni si tawi o okkori goɗɗum o ñawdi goɗɗo ta si tawi ko docteur jo misal ma waɗani goɗɗo plan si tawi ko ingénieur jo ma ko nandi e ɗin piiji on ɗon wi'i fewti e on inni fu sa waɗana Allah kono o kontatamo ko jon jikku moƴƴo o kontatamo jon jikku moƴƴo ko innatamo ko dulluɗo ni an ko a dulluɗo an a anda waɗanede kanko noon himo waɗi ɓuri ɗum hakkude makko e Allah tabaraka wa taala sam ko ɗum waɗi si Cheikh Fawzani kamɓe hafidahullahu ɓe maaki mantugol ɓe heeferɓe no naɓa goɗɗo e keeferanka heeferɓe ɓen ɓe mantetake ɓe coobetake ko ɓe cuwoyi wono
ko ɓe ɓanti wonon e fiyakuji aduna ko Allah tabaraka wa taala mantete kanko ni yetteteɗo o kadi na ya ndaari ka ɓe ɓanti ɗon turon ka ndaaride ka ɓe yani kon ko ɓe yani kon no ɓuri ko ɓe ɓanti ko annon ɓantal ngal ɓe ɓanti ngal na ɓantal duncay ngal duncande haqiqa yankore ko duncande raɓɓuɗude ko duncande raɓɓuɗude ɗoni embere adna hun kunɗo adna hun raɓɓuɗo ɗum idan imamu maki babu la tasubbu riha wata o yennu hendu ndun sabu ɗiɗo alhaaliji ɗi jantiɗen e ko hina ko ɗum waɗi si tawi no harmi yennugol hendu ndu qala rahimahullah haddathana ibnu abi shayba qala haddathana asbat an al-a'mash عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنا فوق نسخة واتو جدي دنكا on wi an abi immorde baba en an jonnon an abihi an abihi ɗo ko ndaroyte ɗum fi muɗum wonande jogiiɓe no sahuji goo ma ko nandi hen qala o maaki la tasubbu riha wata on yennu hendu no ɗo sanad tentiyo sakkito ɗum ɗo ko ndaroyte ɗum e muɗum wonande jogiiɗo defte goo ma nusahugo ma ko nandi hen o maaki la tasubbu riha wata o yennu hendu ɗum miɗo jogii nusahuji goo la tasubbu riha wata o yennu hendu ɗum fa ida ra'aytum si on yi'i minha immorde hendu ɗum ma takrahun hunde ko añuɗon on yi'i hunde ko añuɗon e hendu ɗum ndo addi ngulendi ma ndu addi ɓuuɓol feƴƴutugol ma ndu addi bonon dago si on yi'i e hendu ɗum hunde nde añuɗon faqulu wi'e allahumma ya an allahu inna tabiti menen nas'aluka meɗen toradema hayra moƴƴere hadihi rih nduɗo hendu wa hayra e moƴƴere ma fiha ko woni e mayru ko wa hayra e moƴƴere ma ursilat bihi ko ndu nelida kon e mum ndo tindini hon ɗum hendu ɗum ko nelandu na kayru arani hoore mayru wa na'udhu bika meɗen molordema min sharri immorde e bone hadihi rih nduɗo hendu wa sarri e bone ma fiha konko woni e nder mayru bi mana e bone e si tawi bone no e mayru wa sarri e bone ma ursilat bihi ko ndu nelida kon e mum haɗay koye on tigi wowlu ɗum ɗo wondude hewlagol alhaali on ko ni woniri naam hara o yennali hendu num qala rahimahullah haddathana musaddad an yahya an al-awza'i qala haddathani az-zuhri qala haddathani thabit az-zuraqi قال أمي سمعت أبا هريرة يقول بصارك سند غوتو من دودو أبي هريرة فنندارو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وي وندن الله صلى الله عليه وسلم وي الريح دو هندو من روح الله كو إمرد نعمة الله كو إمرد يرمد الله تبارك وتعالى تأتي هندو نو أدد بالرحمة يرمين والعذاب إلتده تبود يكون يميراكو فلا تسبوها وتأين دون محل شاهد فلا تسبوها وتأين كير هندو ولكن كن صلى الله ترى الله من خيرها مرد مؤجر ميرو ونو حديث دوغا ويري وتعوذوا مولر بالله الله من شرها مرد بن ميرو ndowoni hallo on kawanda torade Allah don holli ko ho Allah tabaraka wa taala holorda fiyakuji madin ko Allah accirda ko tawhidi non kadi du'a ko dewal ko tawhidi non ko dewal na a gollitiri kadi needi a gollitiri kadi hakkil ko hakkil killandi ko hakkil hisukikin ko landi ko amma joɗagol e yennugol hendu ɗum e aybingol hendu ɗum ɗo taw ko angal gollitirgol hakkil ko waɗi noon hendu ndu na kayru arani hoore mayru konko ndu addi na kayru addani hoore mayru koko ndu yamira ndu woni ko ndu waɗi kayru on ndu anda fus ndu wawata fus ndu mara fus koko ndu yamira ndu woni wadde
idan aray ko ya toro Allah tabaraka wa taala moƴƴere mayru on e moƴƴere ko woni kon e mayru bi mana ko Allah waɗi kon e mayru si tawi ko moƴƴere ko annoy andi keneeli goo ko moƴƴere addata keneeli goo ko bone addata jon noon henndu tawnu ɗum moƴƴere hino e muɗum toroɗa Allah moƴƴere mayru on henndu tawnu ɗum bone no e muɗum toroɗa moolora Allah tabaraka wa taala bone mayru on ko an noon ko Allah waɗi ko woni nder ton kon nder ton moolora Allah tabaraka wa taala hara yen naali henndu ɗum qala rahimahullah babu du'ai inda sawa'iqi ɗo fawtindini wonde neɗɗanke julɗo gurdam makko ɗam fof ko du'a on noon e yii du'agol fewndu henndu ndun ɗo Allah haaliji goo kadi no fewndo ko wiyete kon sawa'iqa wa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha man yashau min ibadihi ka kono wiyete sawa'iq ko parñitte mana ko no waywa komi yiite annoon si ɗum heeɓi kala ka ɗum yani kenen ɗum no yana e nokkeeli sunna yiite immo sunna kenen no yana e goɗɗo sunna mo kala mo ɗum heɓi fayda no fanɗi ka tawata mo ɗum ɗon heɓata hara wo paali mo o ronka wonde bononda molnaɗo woɓɓe ko ɗon heddoto o yursilu sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa yujadiluna fillahi wa shadidul mihal idan woɓɓe goo ko ɗon heddoto woɓɓe goo ɗum jukkina ɗum woɓɓe goo ɗum bonnana ɗum bonniriji molanaɗi na heɗen andi ɗum ra'adu no woodi sawa'iqu no woodi non fof ko himmorde ka Allah tabaraka wa taala jon noon o maaki babu du'ai inda sawa'iq damal fi toragol Allah fewndo parñitte ɗe si farñitike toragol Allah tabaraka wa taala na'am قال رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبيه قال كان النبي ويلاتنا أن باجع صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد سئنني دقدين والصواعق إفرنيتدين قال أوي اللهم لا تقتلنا الله وتورر من بساعق سبو فرنيت ماددين ولا تهلكنا وتهلك من بعذابك سبو الاتمادين وآفنا حسم من قبل ذلك أتدون wonde nelaɗo sallah sallam du o rayno ɗum ɗo sanadu on noon kalamo ko ɓe gono jogi wi sanadu on no mari ella kono ala kulli haalin si on tigi du'ori ɗum ɗo inchallahu taw ella ala e muɗum no naati e du'aji wellitaɗi ma du'aji hertiɗi no anda no tabiti kan tawde kenen hala ko yehi no wona e muɗum ɗum no tabiti no anda sikke ala e muɗum wona Allah tabaraka wa taala yewtiri e ayeje go'o qala rahimahullah babu damal idha sami'a si onani ar-ra'da digge ɗe si onani digge ɗe ko honno woni ko o wi'ata qala rahimahullah haddathana bishr qala haddathana musa ibn abd al-aziz qala haddathani al-hakam qala haddathani ikrimah أن ابن عباس وند تبتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أولات إذا سمع سئنني صوت الرعد هيتو ديجدين قال وإني سبحان الذي سبحت له سبحان الذي لا بالودني الله أن سبحت له أو مدي ديجي ونسبين هنا نادي قال وي إن الرعد تبتي كوكو يتي رعد malakun ko malaikajo yan'igu bil ghaysi tawdo hino soggude toɓo ngon kama yan'igu wano soggirta arra'i ngayna ko o be ghanamihi dammi makko ɗi ɗo inni wonde ra'd ko malaikajo na'am wonɗo soggude duule ɗen waɗa hitoyɗe andi soggowo kenen waɗay hito ay wonɗo soggude mummunteji o waɗa hito no woodi soggayɓe mummunteji ɗin ko wolata e soggugol mummunteji ɗi idan no wayi wasi tawi ɗo ko malaikajo wonɗo ko haala malaikajo on nde himo sogga duule nde himo sogga toɓo ngo ko ɗum woni ɗe digge
zan ɗum ɗo tindini mawnugol e hulɓinagol ɓen malaikaɓe tindini ɓuri ɗum ɗon mawnugol e hulɓinagol taguɗo ɓen malaikaɓe tawde hito goɗɗo no wa'a ni tagaɗo ɗum ɗo tindini mawnugol makko e hulɓinagol makko hawnaki noon ko waɗi noon imam cheikh mouhammadou bin abdoul wahabi rahimahullahu no addi hadis ka usulul iman ka damal fi malaika ɓen wonde no woodi malaikajo o duganama o hollama malaikajo taw e malaikaɓe rondiɓe arsikin tawɗo hakkude daƴƴere nowru makko ndun e balawal makko ngal ko yaadete ɗum duuɓi temeɗɗe 5 ma temeɗɗe 6 ma temeɗɗe 7 hakkude ka nowru ndun fuɗi ɗon e balawal ngal woɗɗendi muɗum ndin ko yaadete ɗum duuɓi temeɗɗe anda to cap temeɗɗe 6 ka temeɗɗe 7 tele wona ɗon edan no woodi malaika e malaikaɓe rondiɓe arsikin arsikin koye hoore balaje malaikaɓe go woni hoore maɓɓe nden no hewti ka arsi koyɗe ɗen no ka leydi 7 ɗaɓiri edan ɗum ɗo tindini mawnugol tagu maɓɓe ngun yewtereji ka ɗum yewta heno woodi isan ɗo ibnu abbas wi'i ko wiyeteɗo ra'ad ko malaikajo tawɗo no ewnade soggugol toɓo ngon wono wonɗo soggude dammi ɗin ewnorta e nder soggugol ɗi qala rahimahullah haddasana ismail qala haddasani malik bun anas radiyallahu an amir bun abdillah bun zubair an abdillah bun zubair annahu kana o laatino ida sami'a ar-ra'ada si o nani hito digge ɗen taraka al hadith o accitayno yewtere nde si tahimo yewtude o accitayno yewtere nden si tahimo yewtude ngalɗina noon ko wannoon hiɗe nganndi e janngi ɓaawo ga kanelaaɗo sallah sallam tawde si duulere waɗi ɓe accitayno kala ko ɓe jokki ɓe naata ɓe yalta yeeso maɓɓe ngon sanso tan o accitayno yewtere nden wa qala o inna subhana alladi laaɓal wonani oɗo laaɓal wonani allah on tawɗo wa yusabbihu rra'du bihamdihi walmalaikatu min khifati thumma yaqulu leftit o wona himo inna hadha alwa'id tabiti oɗo kamba inna hadha tabiti ɗum ɗo la wa'idun sadid mana ɗe ɗo digge ko kamba tiiɗuɗo li ahli l ardi wonande yimɓe leydi ndi kamba tiiɗuɗo ni wonande yimɓe leydi ndi tindinɗo mawnugol kippuɓe ɗiɗo golleji tindini mawnugol taguɗo ɓe on kippini ɓe ɗiɗo golleji e tan haray hattinen ɗon alhamdulillahi ɗen mutade tun seeɗa seeɗa ɗen torniri rewtagol ko feƴƴuɗen kon ko molana ko waɗi noon kala e nder janngin kala ko won tigi feƴƴi kon ko ɗum ɗo woni ko rondantomo ko wontiri yeeso kon wan noon ko wontiri yeeso kon eɓɓinirtake ko feƴƴa kon aray noon si tawi ko on tigi feƴƴi kon fimo huɓindi inchallahu ɗum ɗon rondantomo ko wontiri yeeso kon wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahumma rabbana bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain aray oɗo risala fadlul islam tawɗo ko wiyete kon hajumu makko on no fandi ɓe mana umre makko nden hino fandi kono ma'na makko on hino mawni risala tawɗo kala julɗo no haton jini e makko tentini fewno ngu zaman ngu fewndi ɗen taw ngu majjere nden jaalike beleɗe ɗen fooli seytanuji yimɓe e jinna no piigabu no majjina ko hay fewɓe woni komo allahu tabaraka wa taala hisini wo qala rahimahullahu e damal ngal wonɗe ngal o maaki wajibagol naatugol e l'islam on o fof makko e tertagol ko hina l'islam o en yewti seeɗa e nde karama koɓɓe rahimahumullahu ɓe maaki ngal ɗo damal ma ɗeɗo dame hikkodirɗe ko dame molanaɗe ni
dame molanaɗi ni tawde hino desinana jomɗinɗo on manhaju mo hani wonde on e mum alhaali mo hani wonde on e mum si tawi tun julɓe ɓen koyo wonu julɓe ɓe wona jama hakkunde maɓɓe e Allah tabaraka wa taala laaɓa ɓe heɓa tiiɗal hakkunde maɓɓe e Allah tabaraka wa taala adna maɓɓe on moƴƴa akhira maɓɓe on moƴƴa ko maaɗiɗo alhaaliji o ma kani en e damal ɓaawal ngal honɗum wajibagol honɗum bal ko ari fi yaltugol e noddandu l'islamu ndun attongal ɗon hari o addi wajibagol yondinorgol jokkugol deftere nden ganin kala ko hina deftere nden ɗo inni wajibagol naatugol e l'islamu on o fof makko e accugol ko hina l'islamu on wiwɗen ngal ɗo damal e damal ɗimmal ngal ɓaawo ga wujubu dukhuli fi l'islam yewtede majjo na goto damal ɓaawal ngal ko tindini ko kala tagaɗo yimɓe e jinna ko wajibi muɗum natugol e l'islam amma ngal ɗo damal ko fi natuɓe e l'islam ɓen woni ko ngal herti fimo natuɓe l'islamu ɓen ko wajibi e hoore maɓɓe natugol e nder l'islamu on o fof makko e tertagol ko hina l'islamu ko e kala fiyake e fiyakuji gurdam maɓɓe ɗan sen wattani hilla ɗo en yiyay halal mana lompande e lo'ere heɓude julɓe ɓen ko honto ɗum ɓuri ko waɗi noon ko hay joni si tawi en goto kala e meɗen daari salamu daari alhaali mum on e ɓeygure mum nden ɓay ko ɗum ɗon on tigi halfina o taway natugol e l'islamu on fof no heɓaniɓe natugol e l'islamu on o fof no heɓani en mo laaɓani hoore mum a taway la odi piiji buy ɗi o jaɓa ɗi o ala e mum tawa mo andi fi majji tawa himo andi fi majji himo wawi kadi koko woni bi maqdurihi e tagandi makko e hattande makko gonta emo sali hiktentini noon ko hikkiti yeeso ɗon kon e tertagol kala ko hina l'islamu edan ko masibo gonni si goɗɗo no jiɓi kon no waɗi si julɓe ɓen ko ni ɓe wayi kon waɗi si julɓe ɓen hina kamɓe ardi kon waɗi si julɓe ɓen jogaki doole hay ka leyɗe maɓɓe hande hay ka leyɗe julɓe ɓen ko julɓe ko l'islamu woni dogude kono kon ɗum addi ɗum tawo ɗoyen ɓay si ari ɗon fof no sappade laamu ngu si l'islamu gollali dogali ka galleji men dogali ka wonkiji men enen wonɓe jangude diina ɓe enen wiɓe ɓe wona en fonctionnaire wona en opposan wonɓe dogude fi laamu koyen simple wonɓe jangude fi diina ɓurɓe jaalade e meɗen ɓen kadi golleji mum ɗin ko golleji indépendant ka kañum andi ko gollata kañum andi ko accata ka joni si tawi enen en wawali natude e l'islamu on fof islamu natali emen en fof en wawal nadde e l'islamu on o fof galleji men ɗin wawal nadde e l'islamu on fof haray hiɗen sen nunɗi hiɗen wawi sappade laamu ngun innen ko ɓe haadi l'islamu doga e leydi si en nunɗi aray ala ko ɗum waɗi si karama koɓɓe wi o risala ɗo ko ñawdugol koyo neɗɗo ñawdu hoore mum taw ko hollugol mo nawnare makko nden e nawnare ɗimmoɓe makko ɓen goto kadi e hollugol mo kadi lekki kin hande kadi heddike ɓay on tigi andi nawnare nden andi lekki nawnare nden si tawi himo faalayo nde dikku o heeɓi lawol no nde dikkira ka heɓaki heɓike ko ɗum waɗi si kala mo koɓɓen inni oɗo risala ko tawɗo no hani kala julɗo o janga oɗo risala o anda ko woni kon e makko wondude e daranagol embere makko e tan ko raɓɓiɗi kon kala mo koɓɓen wi'i natugol e l'islamu on fof no landi piiji natugol e l'islamu on taw ka andugol
on noon si tawi on tigi anndali no newo ka o haajitora no newo ka o golla ko gollete kon o acca ko accete kon idan ko waajibi naatugol makko e l'islam on o fowta o telen ka longinagol ka andinagol o andino l'islam on immorde ka asiliji makko ka deftere Allah e ka sunna nelaaɗo sallah sallam tippude faamu yewtuɓe moƴƴuɓe ɓen hikki ɗon hoolagol ko hoolete kon fof muɗum hoolagol dendanagal ko hoolete kon fiɓugol dendanagal ko fiɓete kon eɗen andi no woodi ko fiɓete kon ngo tawa hoolare nden ɗon ko ya hoolo yiɗa hoolagol wondude e teddingol e yiɗugol goɗɗungol ko ya hoolo wondude e añugol masalan hoolagol Allah tabaraka wa taala kanko tu rewete hoolo mo wondude inde makko ɗin e sifaji makko ɗin hoolo nelaaɗo on sallallahu sallam e kala ko waywano ɗum ɗon ngol ɗon ko hoolagol wondude e teddingol e mawningol e yiɗugol amma hoolagol sanamu ko meere ko ya hoolo sanamu ko meere wondude e añugol sanamu hooloɗa meere ko meere wondude e añugol meere nde hooloɗa haqiqa ko haqiqa wondude e yiɗugol teddina haqiqa o ko alda e suɓugol wi'ugol kañum no jaɓi ɗum ɗo jaɓa ɗum ɗa ka on tigi suɓi wo o ƴetti goɗɗum o acci goɗɗum wo haray naatugol e l'islamu on fof heɓanaki mo si iwi ɗon ara ka golle annon l'islamu on hiɗon andi fi muɗum no mofti ko andete e ko hoolete ko gollete e ko accete joni ara ka golle dendanagal ko gollete kon ko l'islamu yamiri yo golle kon o hoolo wonde ɗum ɗon ko jeeyaɗum e l'islam ko alda e tintingol ko ɗum garamo koɓɓen ɓe waɗa e misal usuluji ɗin e fariddaji ɗin e yiɗaɗi ɗin ɗi fof petto majji naaya janngu hay hunde anda wonde ɗum ɗo ko iwruɗum ka Allah ma ko iwruɗum ka nelaaɗo hay noon si tawi wona faridda inna ɗum ɗon tawaka ka diina ka ittuɗa goɗɗum wo seytane yamirɗoma ya ittu ɗum ɗon on o hattintama ɗon o feƴƴinta joni kadi yeeso inna ɗum ɗa kadi ittu ɗum ɗa kadi ittu ko ɗum waɗi yawi ɓe accutugol waare ɓen ɓe hattata ɗum ɓe yawoto joni hawringol conci ɗin ɓe yawoto joni fi hijabu sonnajo on hande kadi kaɓe fokkiti to mara hattode ko laabudda on tigi jaɓa dendanagal ko ari kon kadina ko jeeya ɗum kadina so heeɓi feere gollugol o golla nelaaɗo ɗon andi hadise nelaaɗo maki isa amartukum ko honno ɓe amurin fa atu minhu mastatatu simi yamiri on fiyake arde e makko no taaguirana ɗon noon kono hoolagol wonde ɗum ɗo ko ka diina jeeya ko waajibi ittutugol ton hunde karamo ko ɓe wi hay gosagol añugol gosagol ɓaawo andugol tabutugol gosagol ngol kaka diina jeeya no yaltina goɗɗo on tigi l'islam amma no serti noon masala gono ton ɗum ɗo no serti masalan goɗɗo joni inna hay fi hijabu sonnajo goɗɗo joni inna min ɗe ayaje yewlude fi hijab miɗo jaɓi fi o hijab kono wonde ko suuɗugol yeeso ngon ko e hijabu on jeeya ɗum ɗon mi jaɓa ɗum ɗon bimana kanko ka faamu makko wonde suuɗugol yeeso ngon wona waajibi na wonandema ɗum ɗon no serti e wiugol jaɓa hijabu wiugol ko ni faamiri fi hijabu on ɗon ko faamu bonɗo faamu ɓoyliɗo ko wiyete kon ta'wil ɗon harayi on ɗon madama ko majjere o wowliri wona wonandema joni o inni mi andi ɗum ɗo ko ni woniri kono mi jaɓa ɗum ɗo yaltina e l'islam kono min mi jaɓa wonde ko ni woniri ɗum ɗon no serti e miɗo andi ko ni woniri kono mi jaɓa amma min faamu an o wona ni holliri nani mi faamiri
ɗum ɗon an faamirɗo an faamuɗo faamu selluɗo on ko ya waɗude e makko monagasa ko ya yewtude e makko ha addanamo dalilaji tindinayɗi mana convaincayɗi mo ko non ko piiji sertuɗi no degina jaɓɓo hawtindide ɗi ko non ɗi ɓattodira si on tigi anda ko yo andine si on tigi no andi kono ko faami kon ko faamu ɓoyliɗo ko yo moƴƴintinane faamu on nayo ñaawi ñaawore saliɗo on nayo ñaawi ñaawore yedduɗo on anon o yedda ko woni ko anda ma no o andiri noon sellirano an anduɗo ko selli kon ko ya moƴƴintinanmo ko sellintinanamo mo anda on andinamo idan haray ko damal molanangal ni jon noon no tawa e l'islamu on ko wiyete kon jama julɓe ɓen koyo wonu jama goto jama on karama koɓɓe wi no mari pecce ɗiɗi noneji ɗiɗi jama diina yankejo e jama ko wiyete kon ɓandu yankejo jama diina on ko julɓe ɓen fof koyo jogi to diina arka kan iwri kaneraɗo sallah sallam hara ɓe sendali diina kan nayon woni min alladina farraqu dinahum fof koyo jaɓu diina kan ko min alkitabi wa sunna ko wan noon ko ɗum woni diina hara ɓe sendali kan ɗum ko jamatelen ka diina amma jamatelen ka moɓodiral koyo fof woni e sengo ley konngol gotol fof yo wonu sengo ley konngol gotol mo allahu jonni konngol ngol fewdo ɗon yeeso yagal ngal fof koyo jaɓu wonde sengo ɗon ko wan noon ka woɓɓe sorti wo ɓe fowde ko e leydi wotiri ɓe woni ko e sengo ley yeesojo goto ɓe woni ka woɓɓe sorti wo aray hande kadi woni ko jama goto noon aray wonali jama goto ka woɓɓe sorti wo woni jamaji ɗiɗi woɓɓe kati sortoto joni wona jamaji tati woɓɓe sorto wona jamaji nayyi hande kadi o talando fi doole e ndin ɗon leydi talando fi doole e ɓen ɗon yimɓe e tan haray ɗum ɗo ko ma'ana molanaɗo ni ko ɗum waɗi o addi ayaji ɗe jannguɗen e ndeɗen wa qawlillahi ta'ala ya ayuha alladina amanu dukhulu fi silmi kafa ɗum ɗo ko hollugol natugol e l'islamu o fof makko wiwɗen karama koɓɓen no mari ma'anaji yewtireji ɗiɗi kafa on ko honto yiltiti ko e yimɓe ɓen ko e gomɗinɓe ɓen ya ayuha alladina amanu udkhulu fi silmi kafa ay jami'ukum on fof mon ka ko naate e l'islamu on o fof makko karama koɓɓe wi ko ma'ana ɗimmo woni ko selli ɗo ko wan noon nodda ɓen ɓe fof maɓɓe ko ɓe julɓe ko kontaɓe julɓe ya ayuha alladina amanu isan joni noon udkhulu fi silmi kafa naate e nder l'islamu on o fof pettu makko o fof makko kanko l'islamu on ina on fof moɗon ko waɗi noon ko natuɓe ka l'islam ɓen nodda ɗo ka ko ya ayuha nnasu wiya ko ya ayuha alladina amanu aya ɗimmo on tindini honɗum ko wajibi yondinorgol l'islamu on ganin kala ko hina kanko ɗum woni wa tarki ma siwa alam tara ila alladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tahut ɓeɗo yondinorali l'islamu on ɓeɗo natali l'islamu on fof yilti o addi ŋiñande haɗore inna alladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay amma ka hadise o addi asar ibnu abbas e darsu men feƴƴuɗo on yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh o wi tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal itilaf wa taswaddu wujuhi ahli lbidai wal ikhtilaf idan ɗum ɗo tindini ko wajibi natugol e l'islamu o fof no tawa e l'islamu on moɓodiral ngal no tawa e l'islamu on moɓodiral ngal wonugol e diina wota kan wona kadi jama goto on diina wota kan ɓe mana ko jogitagol diina l'islamu kam mahika kan e hoore qur'ana e sunna wonugol jama goto on ɓe mana ko wonugol e sengole yeesojo goto
ko ɗo waɗi ibnu abbas ka faamu makko o maaki tabyaddu wujuhi ahli sunnati wal itilaf. Itilaf mana ijtima, moɓodirgol ka dina e moɓodirgol ka jama. Madama geese ɓen ɗon ɗen ko ɗen rawnoyta tindini ko ɗum ɗo woni ko wajibi e hoore kala julɗo. Ko jogitagol diina kan naata e makka ka fuu wona kadi pottal wona mana wona hunde wotere. wa taswaddu wujuhi ahli lbidai wal ikhtilaf. Qala rahimahullah an abdillah ibn amr ay ibn al-as radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallah sallam maki la yatiyanna wallahi ma aroy laamu on ko wondore nuno on ko tentinɗum wallahi ma aroy ala ummati e hoore mofte an ɗen ma ata konko ari ala bani israil e dow banu israil. kala ko heɓi banu israila kon, kala ko ari kon e banu israila, immorde e lundano, immorde e feccitagol, immorde e ƴettugol goɗɗum e dina kan acca ɗuma, nelaɗo maki ɗum sifa mum aray e hoore ɗeɗo mofte. aray e hoore ɗeɗo mofte bi mana aray e woɓɓe e ɗeɗo mofte, wona e hoore yimɓe ɗeɗo mofte ɓe fof maɓɓe. ko an noon hadise gono ari la tasalu taifatum min ummati ala alhaqi zahirin la yadurruhum man khalafahum man khazalahum wala man khalafa amrahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadhalika aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. fandare nden ɗo ko woɓɓe e mofte ɗe. hazwan na'ali bin na'ali, feppodiral paɗal e paɗal. yoni paɗal peer paɗe paɗe ɗe goto kala me woni ɓornade ɗen. ɓurdal no hakkude majje ɗe fof hiɗe fappodiri. couleur on wo, numéro on wo, towendi ndi wo fof no feppodiri. ka nelaɗo maake yer ko ari kon e banu israil, kala ko jannguɗa kon ka qur'ana e ka sunna ari e banu israil, sifa ɗum ɗon aray e woɓɓe e ɗeɗo mofte wano paɗe aaden goto feppodiri noon. hunde tawa ko wopodiri ala. ndo ko ŋiñande molanade ni, ko humpitande ni, karama ko ɓeŋini ɗum ɗo ko habar kono ko ari e laawol habar, kono ko in tahzir, ko haɗugol ni, kono ari noon e hoori e laawol humpitande. hatta ha wa in kana silatike minhum e morde banu israil man ata on arɗo on renduduɗo ummahu e nene muɗum alane tan e kene, kana laatoto fi ummati e nder ɗeɗo mofte man yasnau dhalika on waɗowo ɗum waliyadu billah. heɓoto e ɗeɗo mofte waɗɗu ɗum ka ñembingolɓe. wa inna bani israil, tabiti banu israil, tafarraqat ɓe feccike ala 72 milla e dow pecce 70 e ɗiɗi. oɗo lutodira oɗo ko hadise goto ni 73 milla e dow pecce 73 ma e dow dinaji 73 ma e dow laawi 73 kulluhum kala maɓɓe finnaari hino e nder yiite ngen, ma ɗum hino kambirana naatugol e yiite ngen illa millatan wahida, si wona diina woota, si wona mofte goote, si wona jama gooto. qalu sahaba wi man hiya, ko hombo woni on ɗon jama, bimana daɗowo naatugol yiite. ya rasulallah, qala nelaɗo maaki ko on jama tawɗo hino e ma ana alayhi, ko ko wonumi e muɗum, wa ashabi e sahabaɓe am ɓen. mo mari riwayaji ɗuɗuɗi ko sabu ɗuɗugol riwayaji makko ɗin townimo waɗimo hadise moƴƴo ma hadise selluɗo. si wona ɗum sanaduji makko ɗin ko lo'u ɗum, kono sabu ɗuɗugol laawi makko ɗin towni hadise on. wono imam albani janti fi makko ka sunanuji, sunan abi dawud, sunan nasai, ibnu maja, at-tirmidhi, wonde hadise on ko hadise moƴƴo ma ko hadise selluɗo, sabu ɗuɗugol laawi makko ɗin. si wona ɗum sanadu makko on ko lo'u ɗum. idan
nelaaɗo sallah sallam ɓe anndini wonde kala ko banu israila en rewi e mum kala ko ɓe yani e mum wooda e ɗeɗo mofte yanuɓe e muɗum haa hay ko ɓuri bonde e gollal ɗum woni jina e ko ɓuri bonde e façon jina jinugol andi jina fof no harmi kono jinudugol e harmanɗo ɗum no harmi ɓuri jinudugol e woɗɗitiiɗo ɗum harmugol mum ngol no tiiɗi ɓuri jinudugol e woɗɗodirɗo e mum donc andi joni boneji ɗi no fota ɗi fotata wono woni moƴƴereji ɗi fotata jinudugol e janano e jinudugol e bandirawo muɗum ma nenirawo muɗum ma ko nandi en ko gotum na gotum fof noon ko jina jina harmanɓe ɗum ɓen fof kadi ko jinudugol e nene muɗum ɓuri bonde ko ɓuri bonde e muɗum kadi ko tawde on jinaɗon ko e yeeso yimɓe ɓe woni wadde nelaɗo noon maki haysi woodi waɗɗo ɗum e banu israil wooday waɗuɗo ɗum e ɗeɗo mofte ko ɗum waɗi ngalɗina mo ndaari julɓe ɓen mo ndaari yimɓe ɓen no woni dogirde ɓaawo heeferɓe ɓen hannde ka haala e ka golle e ka ɓornateeri e alhaaliji ɗiɗi fof majji e ka hay ka hoolaare no woodi hannde hooliiɓe koyete kon hurriyatul ray hurriyatul adiyan no woodi julɓe jogiiɓe ɗin fikiraaji mo kala ko libre suɓagol dina ka faala mo kala ko libre wowlugol ko faala ɓornagol ko faala ñaamugol ko faala jombirgol no faalira na ɗin fikiraaji ɗi naati e ɓiɓɓe julɓe ɓen hannde tenti wonɓe wiwde no janngude lekkolji maɓɓe ɗi si on tigi faamaali dina ko sifa ɗum o jogii ko ɗum waɗi kala meɗen marɓe ɓiɓɓe wonɓe janngude e ɗi lekkolji tenti wonɓe townude ka hoore mum nga ƴettugol ɓiɓɓe mum naɓugol Europe e Amérique si etake janni ɓiɗɗo mum on diina faaminimo aqida faaminimo sunna faaminimo tawhidi haray himo présentudemo e hunde hulɓinide mo présentudemo e hunde hulɓinide ko wan noon ko ɗum ɗo woni idéji maɓɓe ɗin ko ɗum ɗo ɓe darani wiwgol mo kala yo jokku ko faala ko ɗum waɗi leyɗe maɓɓe ɗen no inne ibahiya kono ndeyete ibahi kamɓe koni hay hunde harma ka maɓɓe ko harmi ka maɓɓe o ko ndimankako e diina amma beere no harmi ka maɓɓe jina no harmi ka maɓɓe wargol wonki no harmi ka maɓɓe hay hunde ko harmi ka maɓɓe ala ko ɗan leyɗe maɓɓe ɗen ko ibahiya ko ɗum waɗi fayda yimɓe men wonɓe toon ɓen hino andi moko baaɓe ɓen hino mo kala no andi ko yimɓe mum ɓe woni wullitade sa yeehi ka maɓɓe leyɗe maɓɓe goo si tawi koye ɓe jonne kaydi ko ma wonda e jiidira hum maɓɓe ma wonda e jiidira hum maɓɓe kala faalaɗo heɓude kaydi ko yaawi ko no ngo watta ko wondugol e jiidira hum maɓɓe ɗon o heɓay kaydi kono no ɓe wondirta kunko julkum kono ɓe wondirta koka juulirde ngal dewgal humoyte kono l'islam wiri ngal dewgal humorte abadan e tan heɓe udditi laawol jina laawol yargol beere bal jina on ton hannde jinugol hakkunde gorko e debbo ɗum ɗon no fanɗi na kamɓe woni forsude yo ko wiyete kon liwat jinudugol hakkunde gorko debbo e debbo jinudugol gorko e debbo on ɗum ɗon woni ɗum ɗon no fanɗi hannde kala faalaɗo heɓude poosu ɓurɗo mawnude hay e leyɗe meɗen ɗen wal iyadu billah tawaɓe en suuseteɗon ɓen no mari doole ɓen no mari ko wiyete kon fursa heɓugol golle e heɓugol ɓantal e heɓugol kaydiji ɓuri wiwɗo ko rewɓe ɓen jinitata kono mo inni hay hunde e ɗum ɗon o tawetake haray koko nelaɗo maaki kon adduniya sijnul mu'min wakkiloɗa ngon kaso ɗon wona wonɗo e l'islam on o fof makko saloɗa ɗum ɗon haray ko Allah andi ko honno wonata yeeso tawi Allah tabaraka wa taala woni ballo meɗen e tan ɗum ɗo holli hulɓinagol oɗo fiyake ɗo ko mu'jiza e mu'jizaji nelaɗo sallah sallam ɓe yewti fi hunde tawi nde siwa wadde nde waɗi hay hunde ko woppodire ko ɓe yewti kon ala joni noon ɓe andini en kadi feccagol ngol ari noon feccagol ngol ɗum ɗon kadi eɗen suti julɓe ɓen no wayi hannde ihwani tablighi
e ko nandi en peccoy ko julɓe ɓe wondi kon hannde ala peccoy ka diina e peccoy ka jama peccoy ka diina mo kala no jokkiri diina ka laawol go'o peccoy ka jama mo kala no formude groupe murtugol sengole yeesoɓe ɓen e nder leydi wotiri isan hannde wona jama ka diina wona jama ka yimɓe na sifa ɗum fewndi sifa ɗum fewndi isan ko ɗum imamu rahimahullah sappi ɗo kadi ko hadisa ayaje qur'ana hadisaji o addi ɗo nam qala rahimahullah ɗum ɗo ko yewtere imam on rahimahullah cheikh mahamadou ibne abdoul wahabi o maaki falyata ammal yo tasko almuminu on gomɗinɗo alladi on yarju tañƴiniɗo liqa allahi hawroygol e allah yo on ɗon tasko kalama yewtere assadiguil masdugo o gonguɗo gonginaɗo ko mboni on nelaɗo sallah sallam fi hada al maqame e oɗo pilasi mana oɗo hadise mo jannguɗa ɗo hande taski yewtere nde nelaɗo yewtiɗo nden gomɗinɗo tañƴiniɗo hawroygol e allah hara allah no yarli ɗum hara allah no wela ɗum yo on tigi miijiti o taski o wattani hillafingol ɗo konngol na hadise on no mofti yewtereji ɗiɗi hooreji yewtere aranere nden honɗum la yatiyanna ala ummati ma ala bani israil haswa naali binnaal hatta in kana minhum man ata ummahu alaniya kana fi ummati man yasnau dhalik ɗum ko feccere hollugol wonde heɓoto e ɗeɗo mofte dogay ɓe ɓaawo ɓeeɗo ɓen andi hadise selluɗo no ari la tattabi'unna sanana man kana qablakum haswa alquzzati bil quzza on hadise ɗon ko selluɗo sahaba en inni honnon alyahudu wannasara qala faman on hadise ɗon ko selluɗo ko ɗum waɗi oɗo hadise wiwɗen sanaduji ɗuɗugol laawi makko ɗin no tiiɗinimo ɗum ko goo ɗiɗi no ari hadisaji goo tindinɗi ko yewti kon mana seeditaniɗimo ko ɗari hadise on imo tabiti sabu ɗuɗugol laawi oɗo riwaya ɗuɗugol laawi riwaya makko on e tawde no woodi ayaji e hadisaji sembinɗe yewtere makko nde ɗum ko goo ɗiɗi wa inna bani israil tafarraqat ala 72 milla al hadis hande kadi mana ñembingol ɓe ngol e feccitagol ngol ko ɗiɗiɗi woni hooreji kone laaɗo sallah sallam yewtiɗoji ko ɗum noon imam on maaki falyata'ammal almuminu alladi yarju liqa allah kalama sadiq almasduq fi hada almaqam khususan tentini noon qawlahu ka o inni ɗon ɓayɓe landama fi fedde daɗore nden ɓe maaki ma ana alayhi wa ashabi ko hunde komi woni e muɗum min e sahabaɓe am ɓe mo kala yo tasko ɗo ɗi feddeji ɗuɗuɗi ɗi e pecce ɗuɗuɗe mo kala e maɓɓe no inni kañum woni ahlu sunnati wal jamaa hara ɓeɗo fof no e ko nelaɗo e sahaba en wonno e mum ko e ɗeɗo lutodire feeñuɗe lutodire go kaka aqida lutodire go kaka manhaj lutodire go kaka dewe hara ɗum ɗon fof no wawi wondeta ko e nelaɗo e sahaba en iwri joni mo kala yo taskano hoore muɗum tenti oɗo jumla feccitagol ngol kan e ñembingol yahuda e nasara ɗum ɗon e andino tabiti joni noon ɗiɗo jamaji pecce mo kala no nodditade wonde ko kañum woni e dina selluka kan haray mo kala yo tasko ndeɗo toɓɓere tenti kanilaɗo wiɗo ma ana alayhi wa ashabi o maaki kanko imamu on rawahu fillike oɗo hadisi at-tirmidhi o maaki yaalaha kaawe ndeɗo yewtere min mawizatin immorde e waaju kaawe mawnugol ɗum ɗo e waaju law wafaqat si tawi no nguɗo waaju feppodirayno hawrodirayno min alqulubi immorde e ɓerɗe ɗen hayatan gurdan si tawi no ndeɗo yewtere hawrodirayno e ɓernde wuurunde wallahi ɓernde nden jaɓayno ndeɗo yewtere kono ko si tawi yewtere nden hawrodiri e honno e ɓernde honde e ɓernde wuurunde amma ndeɗo yewtere si naati e ɓernde mayde nafay nafata laabudda tawa ko ndeɗo yewtere hawrodira e ɓernde wuurunde
wuurinde diina woɗɗodirde e jokkugol beleɗe woɗɗodirde e jokkugol beleɗe no tawa noon ko tindini hande e ella e ndeɗo toɓɓere sifa ɗiɗo hadisaji tenti fottugol ka diina e fottugol ka ɓalli si wowlama hande hadisaji yewtuɗi ŋiñugol feccitagol ngol ma sortagol e sengol e yeeso ɓen si wowlama julɓe heewɓe bal yimɓe sunna heewɓe ko ɓe yiyata no ñirɓini yeeso no tikki seede hon ɗum lannode damal ngal ɗo ko yewtoyta kon ardingol beleɗe yeeso muɗum waliyadu billah naam qala rahimahullah wa rawahu fillike hadise on aidan o fillike hadise on aidan kadi kanko imamu tirmidhi min hadise abi hurayra wa sahahahu o sellini hadise on kanko imamu tirmidhi lakin kono laysa fihi laatake on ɗon hadise iwɗo riwaya iwɗo abu hurayra on zicru naari jantagol fiyiten kulli ha fi naari on ɗon ziyada ala e riwaya iwɗon e abu hurayra wa huwa oɗo hadis no ari fi hadis e hadis mana nde ɗo yewtere no ari fi hadise muawiya e hadise muawiya inda ahmad ka imam ahmad musnad ahmad wa abi daud wa fihi no e on ɗon hadise arɗo ka ahmad e ka abu daud wonde nelaɗo maki innahu tabiti sayahruju arma yaltoya min ummati immorde e mofte an ɗen karamo ko ɓe wi si innama umma mofte nelaɗo ɗen no fecci pecce ɗiɗi ummatu da'awa e ummatu al ijaba ummatu da'awa e ummatul ijaba no hasi ka tawata ko ɓe faandi ɗo ko ummatul ijaba an noon ko fi julɓe ɓe ɓoni wolde so arma yaltoya immorde e mofte an ɗen qawmun yimɓe tatajara bihim tawa no adodira e maɓɓe no dogida e maɓɓe tilkal ahwa ɗen ɗon beleɗe feccitagol ka diina e feccitagol ka ɓalli feccitagol ka diina e feccitagol ka ɓalli ko wannon ɗum ɗo fof ko beleɗe addata ɗum majjere e beleɗe kama yatajara wano woni dogidirde ma wano woni adodirde alkalabu nde nawnare ɗo kalabu no serti e kalabu ko inde nawnare heɓorayde immorde e ŋatande bareeru si bareeru ŋati goɗɗo hiɗen andi tooke ma posonno e bareeru tentiñiiƴe bareeru ndu ko ɗum waɗi ko heewi kon no woodi woɓɓe goo si bareeru ŋatiiɓe ɗo yo wonu dumunne raɓɓuɗuɗo tooke ɗen dogay naata e ɓanndu makko ɗum hay nokku e ɓanndu ɗum ka tooke ɗen hewtata ala ko ɗum waɗi sifa ɓen ko ɓuri hasaade ko wontira ɓe feetere ɓe waɗay sifa ko bareeru ndu waɗata kon immorde e wottugol e sifa ɗin piiji kadi ko ɓuri hasaade kon nden iwata e on tigi foti yaawi ma neeɓi iwata e makko haa o maaya ko ɓuri heewde kon ko ɗum wonata sabu on tigi ko ɗoyete kalabu no tooke ɗen dogirta ko yaawi e nder ɓanndu mo bareeru ndu ŋati on haa tawa hay nokku e ƴiiƴan ɗan e teewu ngun e ɗaɗi ɗin ka hewtaali ala no woodi woɓɓe goo ko ni beleeɗe ɗen dogirta e maɓɓe naatay ka ƴiiƴan naata ka ɗaɗi naata ka teewu ko si ɗum ɗo si huunde naati e ɗum ɗo fof no weli yaltinde ko ɗum waɗi woɓɓe goo waaju ala yaltinde ɗum e maɓɓe janngugol sunna ala yaltinde ɗum e maɓɓe janngugol qur'ana e sunna e heɗitagol waajuuji muɗum ala yaltinde ɗum e maɓɓe fii hon ɗum naati e maɓɓe no nawnaare wiyeteen nden kalabu naatirta ɗon e neɗɗanke ko ɓuri hasaade kon ko nde wonata sabu makko
tan ko ɗum nelaɗo sallah sallam aki innahu sa yahruju arama yaltoya min ummati morde mofte anden qawmun yimɓe tata jarabihim tawa no adodira e maɓɓe ma no dogita e maɓɓe tilkal ahwa ɗeɗo beleɗe jantaɗe fi muɗum e oɗo hadis kama yatajara wano woni dogidirde fil alkalabu ndeɗo nawnare heɓotode immorde e gatande bareru ɓe sahibihi e wondiɗɗo muɗum o wono tooke ɗen naatirta ko yaawi hay nokku ka tawta ɗe hewtali kadi naatugol majje wona ko neɓata wona ko nettinoto ko noon ɗe beleɗe naatirta yimɓe goo fala yabuka heddota ko min morde neɗɗanke on irɓun ɗaɗol wala mafsalun wona jokkun illa dahalahu si wona beleɗe naati e ngol ɗaɗol e kun jokkun ko ɗum waɗi ko yaltinta ɗen ɗo beleɗe ko si allahu newini tuyo ɗen ɗo yaltu e makko si ɗe yalta e makko tayle dina ka wona beleɗe afara ayta man ittahada ilahahu hawahu wa adallahu llahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa basari wa ja'ala ala qalbihi ghisaw faman yahdihi min ba'dillah wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah idan dina kan ko hudan la hawa dina kan ko peewal ko gandal mahingal e hoore qur'ana e sunna e faamu yewtuɓe moƴƴuɓe ɓen wona beleɗe idan si tawi ko en hisu ko labudda jangen deftere nden e sunna on faamen faamu selluɗo iwtiɗen ɓaawo mum kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wa qad taqaddama yawti bawga qawluhu kana la do inni wonde no tawa be Allah buri tikkande ben wa mubtaghin e dabbutudo fil islam e nder islam on sunnatul aljahiliya o jantoy to fi o sunna jahiliya yeso ga immorde de dame wonde arde do gal damal wongal arde yeso do fayda deften nen ko e de do fecci haray yo Allah tabaraka wa taala faamin en faamuji sellude moƴƴina alhaaliji men ɗi moƴƴina alhaaliji gomti julɓe ɓen o arsika en wonugol jama goto ka diina e ka ɓalli wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk